Kayaknya kayak fangkis lu. Ah, melah. Kali na rin ang umak, ye. Kaya. Ih, kayak song mo, kel. Enak, guys. Luwis niyong mga anak. Enak, ya. Apa, Sang? Nah, itu tuh, karma. Nah, apa, Kis? Keselak. Ah, itu tuh, karma. Ya, kena karma barang. Apa ya, pengen bulu tangkisan nih. Masih panas-panas aja, bekesang. Terus lah, udah kayak sampai di sini. Apa kok ngundang-ngundang? Yang pengen bulu tangkisan yang tangkis nang ngapor ya? Kayaknya orang nang ngumah loh. Lah kuwe tangkis dolanan bulu tangkis yuk, Kis. Ya yuk. Ikut bulu tangkis yang kana. Oh, yang jadi setan. Cepet nyong kemen dolanan. Sabarlah. Ya wis ngene ganti ku ora apa-apa le. Iya Sang. Aduh, lara nih. Pecilan kon.